Kohimen ko para hagane ke yukirish bakui tongin duai nagabenda Victoria Rani Bad Monica Rani nagabenda ke jingkoi jingkia duai nagabenda Ren Linus ya piniao benyo ke jingjatai pamjukut mensiem duai nagabenda Ambosina Sing bela klad minin nagabenda ke jingjatai mensiem duairu nagabenda I Langstar Marbanyang bad Ribalin Taba Rangkat Parangut Kikun Kesia bad Ukrasia Bakindup yo ya ka jingpen slay jong men simba kuit halo jongki duai nagabenda Kramvel Maulong bad Bidalin Sangriam bad Laingut Kikun duairu nagabenda Mercelin Lingto nagabenda ka jingkoi jingkia duairu nagabenda I Bernanda Beneranda Kar Maulong ba indup la iyo ka jingkoi jingkia na ka namau kelai duai nagabenda ka jingtumu jongi Riki Kemenlang Maulong nagabenda Ribren Wankar Baipang duairu nagabenda I Margaret Kongsni nagabenda ka jingkoi jingkia duairu nagabenda I Margareta Martom bad laingut kikun banyo ka jingkoi jingkia Pension penambah jiwa, penambah lifespan punya. Lifespan punya. tongin snongu ya utrai nagabenda ka negasni buram jamu Matias Matias apostol ba ulalong ubalajid haga jaka jamu Judas minangai ki ya bahar ka jintumu ka jinam nu jongi lamba ka jinga silent jamu kam dame banlai na ka ne ka klam na ka jilang jongi na ka re jongi nagabenda ka jinga da ka jamu nagabenda ka jingkoi jingkia ayu trai nampen sle nampen kui nampen klein ingi bei kam dame haga jingim mensia
ha kerteng upa baru kon baru men siam bakoi Amen. kajinga jeng utrai jeng Jesus Christ bat kajingi jeng ubleng lembat kajinga selak jeng men siam bakoi kindon rengka bati barra Rengka bapiru. tongin sange support ban panmak naga bentang kilai jengi barra ngidang Yesus nguna ke gospel sapang kajing gordor jeng kajingi bat men siam iaine kabangi don kam Ideban lam paralog badu Jisu haki ke baro ka bangle don bulsin ikala lam paralog bad ka partai paralog bad ka pop nilaya pinpet ke jingim jagi bad ke baro janga kinja partai da ka baduna ya ke jingai ke jingim men sim jagi tengin panma tengin kapadi utrai ben pen ku dia ka met kapan ya men sim ke jumur jembarka na baro ke nila mudur nila terang nila lek nila keren kotrai Jisu Gigi konjo me di panmap na me naga benda ki pop baro ki bangilale sai kulingi daga senam bakardor jo me sai kulingi daga senam jo di mate mangindup lang ki kun ki bakui nga palam kau boleh badan buat pada happy kau men kau pada bangala posyon ke dari simpurkan dari kim dari kam dari jimlek dari jimlek palacana dari jimlek palacana dari jimlek palacana nama kata nagar pada kemalia kue kaya saat jadi ya kiamen bakiri kue dari pi kau men kau pada menduai nak bentar juna how fly relation ublay badan bor baro nis ne yani pada dalam mak ini pop jadi penirami syaga jingin bam jekat Amen. Kutra
tuwai Pagin tuwai Nagabinda baharo kijing tumo jangi Kamdame Nagajing lai luik naganigajing pang Bangin dup yola biang Ban manit yaw try hakiin kentang kejung Lembaga jing asylum jung Matthias Apostol bakui Inang duwai Bangin dup lai na baharo kijing sna kijing pang kijing shitam Bangin dup lam kristan bashirhen Kopa melakon yawo Matthias bakui ban yatre lembat ki apostol to unya side lem nagabenda jangi bangin dup kongu da ka jinkamen ya ka jinkot yangi kum ki kristan bat kumda ba endup new yangi hapaden kito ki ba habene ki ba yabro yame ba melakot yeki ban shikri yame ni panya kane lemba ut Yesu Kristus konjame utrai jani mau ubaim bat sansha bat me lemba de mensiam bakui uwe uble junom la junom Amen. Kajimple ni kam jogi apostol kalau menkong kerkat san do kanyo alpo do akundri. Kato kanisni hadin ladon kajingelang jongki runget kumba shispa alpungut baro. Bat Petrus ulayang bat keran ko para ulaong. Kajentho kadai ban urlong shisha. Haba umensiam bakut balakran da udabet. Ulethu lupa shapang ududas. Ba unsalong unong yalam yakito kibalakem ya ujisu. Ujudas ulalong udkot jongakan huon jongi. Namal ba la dia u banedon ketilang hakakam jongi. Nabalatho hakakitab kisam to ka yeng shong jong u kan kelathli. Ai ba en omdon ba shong haka. Latho ru e uwei pat unshim yaka kam shakri jong u. Tekumta uwei pat udei banya solang batni kum usakri yaka jimme pat trai jisu. Udei banong uwei na kito kibalaya donang batni barok shilenter kapor ba utrai jisu ulayat keleng-keleng batni. Stang nadu kapor ba Yohanes ulayalap ya ka baptisma jong u hadu kasni balashimno ya jisu nangi syabne. Kumta kila terwa anmut kirang ba Joseph ya obalakot Barsabas lakot ro Justus ya u bat Matthias te kila duai kutrai me uba ito ikidonot jong kibreu baro topen i hangi kutrai ya unu nakine ki anmut melaji manshim ya kane kakam syakri kum apostol ya kaba ujudas ula ino haba ula yap nangta kilayak halai nasib ikini angun lapom ka kerteng Matthias bat asen rap lang yu bat kekenhon ki khatwai ngut ki apostol kapten jong trai Yesu ya ulai. Na kasam shispa kadlai kana bajing wai ras pandi. Na kasam shispa kadlai kana bajing wai ras pandi. Yaro you try, Krisha Kriya Putra
Rakyat bubuk laki bakrau hati, ujung pun sim kari. Ai kain ya kat ngabaling pi, kan kenalagiku. Tuan kerku kertenjong hutan, ya roh lempun yau. Waya upah kaburong berkabung, ukun burung terwai. Bayu mensim ubakun bapenten, ya roh lempun yutai. Sub kibasyapan ben nagabanta ko ho, naba kahimableng kalong gajonggi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undon rengka batpim. Kajin pulay na ka gospel bakoy kat kumuya anis. Ngaid ya pi kumba upa uid ya nga to yaisa haga jingi janga. Lada pi kongu ya ki hukum janga pin yaisa haga jingi janga. Tik kumba ngala kongu ya ki hukum jang upa janga bad ngasa haga jingi jung. Ngayatu ya kane bapi happy kanamba ka jinkaman janga kanduk don batpi. Ba ka jinkaman jampi kanduk long kaba pura. Ka hukum janga kalong kane. To ya id markaliang kumba nga id ya pi. Kajingit bakarautam ba ubriyo ula bandon naga benda kilog jangu kalong banaipi yala kajingim naga benda jangki. Pilong kilog janga lada pille ya kaba nga hukum yapi. Ngam korshu yapi ki shakri namaru shakri umtip ya kajingle ukenra jangu. Henry nga kot yapi kilog namar ngalayatu lud hapi kat kaba ngalayosngo na upa janga. Omde mapi kibala jid yanga ngake ngala jid yapi ban ngalatung yapi ban late ban ban pinmi so shibol dauso uban iyaisa tekunda upa unai hapi kat kaba pipan na u hakakarteng janga. Kanete kat kaba nga hukum yapi to yid markaliang. Ka gospel jong utray ko himen ko para bait hautray Jesus Christ. Kabalang karake mintakasni yakasni buram jong Matayas apostol.
Haka gospel baroka way. Ngim ju yosno ya ka kerteng jumu Matias apostol. Ni yosno ningkong ya ka kerteng jumu haka kam jungi apostol. Haba ki kadwing ut ki apostol ki ya perkat ya unong bujili haka jaka jumu Judas unong syekala. Barnanga ni yosno o Petrus ulayang hapadeng ki apostol bad kumba shispa arpo mul ki beriu ki baladon lang haka kamera haneng. Bad bo na padeng jongki kilongi senran jongu Jisu ki nombo jongu Jisu. Badula penpau ukumu nongyalam upabakoi ba kajindon kam Jonga Apostolic College Nilabana. U Petrus ula ngidona iway. Ngidona iway. Ngidon kam unong bujili. Haka jaka jomno. Haka jaka jomu Judas unong shetkala. Kalong kaba ban pindap ya kata jaka. Nama kala bodro ya kenam kabasuniu haka jaka jomu Judas namar ula shet kala ujis. But haka taka poru ni kermen be kala don ka jing sausi halor ka jing le jomu Judas lese haka tokat namur haka jimur jimbar ka jom ka tokat namur. Warla ki apostol ki kemen namar kilayak saki ya ka jing kiu jomu Jesu shabani. Kidang don haka kamera haning nama kidang penkare nagabenda ka sngi burom Pentecost. Niru ngidang penkare nagabenda ka sngi burom Pentecost. Haka ba syong halaka jongki ingka sen. Namar banyarap ini ben penkare nagabenda ka sngi burom Pentecost. Utray ula ay lahat ini ban syong kop hayi. Lockdown. Lockdown kalong tik kum ke jimpen kare jongki apostol haka kamera haneng omdon mano bawan pentut yaki ke jimpen kare kabajana hapadeng kata ke jimpen kare u Petrus bakoi ula pe ngide ben jidno but kai ka qualification kai ka jinglong ka baki de bandon balong apostol kide balong kin senranju Jesu nadu kapor balayalap yau Yanis Baptist hadu kapor lakiu shabaning nadu kapor kajinyalap jongu Yanis Baptist hadu kapor ujisu ulakiu shabaning kabamut une ude banlang usaki bajanai ki apostol kide banlang kisaki bajanai jongka jingim jongu Jisu Nadu kapor la kayawu hadu kapor la kiusha bene. Bad ki apostol ki de balong rosaki jonga jimmi pat jomo Chris. Ladang im longi saki jonga jingim jomo Jesu. Ladang im longi saki jonga jimmi pat jomo Chris. Nimla balong ki Kristan. Menda haba point hake jingim jongi ni de belong saki ni de belong ki bangye ya ga jimmi pa jongo Chris o Matias ulalong usaki naga benda ka mystery jonga jingim jimmaya jonga jingim jongo Jesus Chris bad ulalong nong bujili nilaban nong une ulong uba one slam let's say ula one slam jinya sen Ulawan hapadang jingitu kana. Lese ulalong unong board kumbadon bongi kikon jongiru. Lese enda kila helasan kila one room no shakabala. Lese don kiba one board ban room shakabalang lembaga jingito. Namaki iik samla palan kila rhino ban board yakabala. Lese don board na padang jongiru ngi shai Ni don ka jing snow pan cane sting cane po iki briu
nama lemba ka jing shongkap shongman bon gi remba ki wan shaka snong jompi lese ulaman long ubadon ga sap shisha ban yala udon ga sap lese ban yalam jingruai jingduai henre kadon kawai ga jinge hangi ban pidiang iya kino ki brio ki wan temai haka balang jomi ni peshua ni besha shua wan ladang ete udon ga sap ni shubuno shiliang kiong umdeshu nakas nong jomi umdesh nong try yaki nong try ni ken kordor shua yaki nongwe kin shong shua kin ap shua kin shong shilia umatias ulalong uba wan hadin ulalong uba barum slam leseng ilabanon haka apostolic college Henry kaya ka bang ide ben peit hangne kumbala peit u Petrus u Justus Bardo Matthias ula peit ayu kaya ka qualification kide ban long ki bayi dia u Jesu kide ban long ki bayi sakina ka bendaka Jimmy pajo u Jesu kide ban long bayo ishisha ya yo machi shay ke Jimmy pajo u Jesu kide ban long ki badan ke jingtin shapang u Jesu kane kadai ka qualification banlong ki senran jogu Jesu banlong ki Kristan omde ude ubujili yano compare hato ulalong Kristan adudang ka compare hato ulong Kristan tang shisnem compare kaya ka bakongsan ude banlong kade banlong bayo mahdi utrai ko himen ko para ni bishar bon se ni kibriyo ni bushile ni kibriyo na marunde nagas nong jongi kamde nagas nong jongi kane ka benda ka poi bon sin ya ki ramba ya ki shinra nama uha banino ya ka snong jongu banman shomka ha ka snong jong kinde bon sin kim ju pediang keloit mensiam yaki Habang ilake, yagas ni buram jongo Matias apostol, ka ketino balay, ka kroy ni, ka pensauto yani, ka penkendit ni da kabaon, ni deban long ka bakaloid mensiam. Ni deban long ka bakaloid mensiam, ban pediang ya baro, shaka jingit ka jongo try. Ngim deban long ki buriyo, ki bakrentan buram yano. Faith, haka jingim jongi kadar muti apostol u Matias ulayo ya ka benda ka ba kongsan renggat bad kadwe mut kiba don lupa bad ula treasure hem tengim de ban krantad buram badu Matias us no kia mensiam lese kumno ngan penda yakane ka jakabat tli balayino dawu Judas namahka jinsha lebelia Jesu te ulas no kiamen siyam lese como apostol badula treasure hem ula treasure hem badni pule chapanga history jingim jangu bawula yak mate hapaden ki buriu ki babam doburiu cannibals ula lay yala yaka ktino blay daga jinsher hem haga ri jongi buriu babam yaki buriu bad ula yala sherhem Kelam tim yakino kino ke jima. Haba ula pediang ya ke jinglang apostol ula pediang ayu. Ula pediang ya ke jinglang mater. Namar ngitit napadang ka darmut ki apostol lait no u ya anis bakuin baro kadwengmut kila ya mater. Haba la dia bu ula hoy ngalong apostol balong ayu balong nang yala balong ba yeshur hen ya utrai balong mater. Barola lei shagri jongi cannibals kiba bam do bruyu but imak katkum ga history ki om kila tepno yawu hapatok laipos ni but kila ai jur sudah shuaban bam yawu kila ai jur sudah yawu penkare iya ka dojomu bakindu bang u andrea sula lek wat yawu kumba Henry po lai ne Henry po pra edi ulayap mate. Don't kiba om pra po edi. Compare.
Kabakongsan kalong ulayak mate. Naga benda ke gospel. Kat banang yalap ya ke gospel. Shimlati hakamat kiberiu kiba aptap ben bamyaw. Kohimen ko para donro ke history kajing kana kranchapang o Matias katba udan habendi hapatok kila ay biyaw baun dubiya Henry uladi ya kata bi Henry shimlaya Pinban, ulayara pruya ki para koidi ban light na kabor jong ka bi badula play imbun gi para koidi na kabor. But kumjuro yanda la light na ka koidi na kapatok kibawan man kem diam yawu kim lapsu yawu ushu jam rengai kalam la yoyishu na marula don ka bo kerpang hawu. Badai na kata daw minda ulam nongda jongi nongdi buai. Pigi longu mi pe sangap inga pigi longu pa pe kuslai na marga jindi kiat duai yasai lamba u Matias bakoi pensalai duit naga jingkarni kiat. Pigi longu meru duai yasai naga binda ki bahinga sem jompi yala se ki kun ya ulo ya ki bayi batoin jompi ki bangop haka jindi kiat. Aiti yaki shaka jinya sai lam jongo Matias bakoi kinsa laip lui na ka jindi kia teka balang kala penkam di yaw Matias bakui bandua ya sai naga benda kiba karni kia te ko himen ko para kalba ngidang puson ya ka jingim jongu o Matias apostol ni don kamban bud ya ka nuksa ha ka jingim jongiru ni osma na ka gospel u Jesu u hukum ya ki apostol balong ka baya id markalia Balong kiba pension nongerin ya ke jingim jongi halar ke jingit. Balong kiba koloi banaiti ya ke jingim naga benda ki wei. Balong kiba imtemai ya ke jingim kaba u Jesu kadau. Balong ki parlog jong baro. Ki apostol ki kelalong ki parlog jongi wei pai wei. Ki apostol ki kelalong ki parlog jong bon ngut ki jat ki beriu bon tili ki jait ben riu. Bat ka hima ubale kala yar lamba jongi hapo ka jinyalam jongi kabang irake yaga sni buram jonga Matias bakoi utrai kot uveringi iwei pai wei ballong ki nong bujili yakiwei ballong ki nong bujili yakiwei lese ngi deben bujili naga benda ki bapangi ba chitam bandua ya side ngide ballong ki nong bujili naga benda ki himen ke para jongi ben yat side Lese don bon ki beriu kis no tili haka jingim. Ngide balong ki beriu ki ba penda. Ya ka jing tili jongi. Ke jing sausi jongi. La ka jing kemen. Ngide balong ki ba ai jing kemen. Ba jing sut ya ki wei. Ngide balong ki nong bujili. Nong bujili naga benda u Chris. Nong bujili naga benda ka gospel. Kato mga badmapi. Ngilane yang balong ki nong bujili. Kato ngilane yang ban bujili. Nagabenda ka gospel kalaja na padeng jongi na kiinga sen jongi lemba ka jingim jongi lemba ka jinglong jongi lemba ka ten jongi lemba ka jingim baba jongi ngide ban bujili ya ki jingsuni baro ke badang hiar halar kiinga sen hiar halaka shnonga taw lemba ka ten jongi lemba ka jingim jongi inang duai potrai ngakoloi panlam nong bujili ban penda ya ka perte da ka jingi da ka jingsu daka jinisme kotrai Jesu karko kardo ini hagane gesni brom jong Matias apostol karko ye penslave ni duai esaidro naga benda baharo ki bakarni daki jingdi ba phe bakindut naik lui naki inga sem jongi naki imlan salat ya da sumari enyaro utrai Jesu Christ tongin plai ke jinge chungi pendim mai ke jinge bad ke jinge hakabalang aki apostol bad baro ke jingai ka babantu halo chungi ngange upale pa badan pon nong thao ko bening ba ndo batal Jesus Christ ko amaro weju trai chu ya bela ko na mesim koi ya bela khana ka Maria Pesuti bela shana be ko Pontius Pilatus la sana na yo Ulaya ulatat niyo, ulaya shakibaya,
Agasni kabalai lami pa bigibaya. Ulakir shabane, usham shakamon ublay pa padon borba. Nanta unman pandishari kibayim bagibaya. Ngani amen siyam bakoy. Haga balang Catholic bakoy. Haga jinya silok irikoy. Haga jimma igipo. Haga jimmi patado. Haga jimim bam jikut. Amen. Ginshim kanamba jangbai kanamba laispa prapusa. Laispa prapusa. Kaya doai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang pun ha uplay upa badon bor barro Go thrive against Kidana Tijompi, Nagundar Chiro, Brom, Katenjum, Kachutoi, Nipaya, Kuachum, Barokoi. ko pa to pediang ia ga jingai jong ka inga sem jomme ai bakane ka eucharist kanyarap yangi ban penyaso ha ka jingim bat ka jingim jongi to kan to ban ki jingai bamela te halo jongi ni panya kane lemba eucharist utrai jongi Amen. utrai undon rain ka bat pim Renga Papiru, to ken diu yala ki to no Vegan Turkey Shout, to ginai nu ya utrai ublay jongi Kasham Hopat Kade, dashisha kalong ka ba shom hot bat ka bade kadaiti jongi bat ka jim penem yangi hamalla ka po bat ka jakang banai mu yame ko kendra ko pa ba koi ko blay badan bor bat bam jikut namar mame ko nongap lamborot bam jikut mem shimino yala ka kinkun lamborot henry lemba ki apostol bala kerku meyan sharai bat yada yaka bakunda endok la bensun shariaka dakitu ki ba melatung malong kinong sharai ki banyalam yaka ha ka kerteng jogu kun jome bakunda rengat bat ki angel bat ki archangel rengat bat ki kastem bat ki hima but rengat bat ki kinhon bat ki bor jenga bane ngirwai yaka jinrwai jenga buram jome kadba klempod ni penbana Utrai, Reiki, Parne, Pertei, Sawada, Kapurom, Jombi. Hosanna, Hosanna, Gorai, Pleisha, Jom. Hosanna, you play Juno. And Yaro,
ngidam pen kray na gaben daga sni boram Pentecost. Ila stang ega jin pen kray pos ni. Minta gas ni. Kalau gas ni kaba kendai, ha kaba ni na do minta gas ni kalau kendai ni. Dese don na pen jom beti dua ina bena o men sim bakui. Inam dua hai sherhem. Baka bor jom men sim bakui kan pen sherhem shushui ni. Pen jeliu ini ha kajinge. Bangin dup dak daga sap kapong. Daga jingai bar so jeng men sim bakui ban lup lok ki kristan ban janai bakui dua ina do kata dashisha melong bakui katrai katamei jam ka jinkui barra namar katangi karpadi me tapen kui pen kandang yakini ki jing tarwajui Dak bapa yo mensiam jame kung kawumje halo junkie bakindup ke lalong iani kamet batas nam jomotrai jungi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala kamons nobha wala pediang yaga jinsha shitam wala shimya upu badaka baingu yame wala kedia yavu balai halage sendran upom Toshin, but the bum na kanepi barro, namar kane kalong ka medjana, yakaba and iti naga benda jumpi. Hagajuke rukamendala le bam ula shimya ka kuri pada ka baingo biang yame ula ka halake senran u om to shim batudi na kane pi barra namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutta batte mai bad bam juk ya ka ben pen mi naga benda jampi naga benda ki babon ya ka ben map ekipo to le yakane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jongo Christ to pen kod yani to pen koi pen kia yani to yada yani na ke jimpa na ke kalam na ubamai ka jimmaya jong ka jinge Kata sin Bagi pamyuni upu Bagi dinakane kakuri Ni pena kacing yang jong mikutan Tak ada namar kata ये कि बपन में ता ये के जिंगे आ बट के जिमी पाजो ये तरवा हमें को त्राए ओ पो जंग जिंगे बढ़िया के कुरी जंग जिम पेनी ये राई वाई दम नमार में न्यू यंगी कि बबे बनिया हकमा जमे बड़बड़ शक्रिय में डाक बस ने वरे ने कर पाड़ी में बांगी के बया बेंदा हकम में बड़ स्नामु करेस निलों के बला पन्या तले का वे दा ओमेंसियम बकुए तकन माओ को त्राए के बलंग जमे तो बला प्रियंग हसतला का पड़ते Pada penjelayan kah kejingi, rengkau pada Francis upah bakui jengi. Pada ansam administrator dengan diocese, but bahar ki link dah bat kiriniam. Tekan maulem roya ki himen ki pada shinrang bat kinde. Ki bala yotia dak bat kermen ya ke jimi pa. Nginang IT ya bahar ki bayi batoin jengi ki bala kelar hagi lagi por. Namar ke COVID-19 ya ki father, ya ki sister, ya ki bishop. Ya ki himen ki pada ki kini ki pa ki bayi batoin jengi. Maria Baro ke bala klat no hage jingis ne jame to pediang ki shaga jing shai ka kamachame to isune ngi baro ngi kar paadi me kram barang kha ba kamaria to isu di bakoi ka kame jomo ple josa bakode korim changa ki apostol bakoi u Matthias bakoi u Francis de Sales bakoi but baro ki rikoi ke bala pensno bha iame pateng la pateng ngindo long ki babbe ben yo ben dalem hage jingim bam chekut Berbagi roh, but pendon beram eme, dau kuan jamme, u Jesus Christ.
Dau lembadu badhau kalau hame oblay opa badan bo haka jingelang kave jumen sim bakun barok buram bat ke jingiara junom la junom. Amen. Pagin duway nagabinda baro ke jingdon kam jungi. Inang duway nagabinda baro ke inga sengki padang tiam sonsi na marga jinglan jungi beye batohin. In duway nagabinda ke nagabinda I Elius bela kalat minin. Patum juru ya baro ke bela kalat hagini gisni. Ranbun ke inga sengki padang tiam sonsi. Dah kabaya sobat ki in duway. Autrayun pentingan iki baro. Kopa jungim. Baham menin kalong bakura berteng jungim. Kanwan bagi macamnya, kalau kawan macamnya, hak kita berkumpul ini. Tuai yang diminta kesimam cumi, kabahala kasih. Batu maaf yang dikeringkan cumi. Kumbanir ni maaf dikebalik sendiri. Batu dalam yang isya kejimkan syar. Henry terpelait ini nak kebas sendiri. Terpelait yang ingin kerpan kotrai nak jings sini barang. Haga jings bon jame. Tuai jings so jings sign haga sini cumi. Keramba dah kejingnya rap kejingnya senaja me nilai baru bona ka pop pagi ni kejingnya dah nak kejing jenjar baru kam dame na kejing tenjo jeng bamen kumjuru ya kejing pang kobe kat bangi dangap kimilin dia kejing kermen bakui bat kejing wan pa jeng nom penim jengi o Jesu Kristus Nama kasumi kalong terima, kasumi kabor kaburam, junam la junam. Kotrai Jesu Kristus Meu bela om haki apostol jamme kajing sugai happy kajing sug janga nga ai happy wat pede ki pop jami Henry ya kajinge janga balang jamme bar ha kajing buon jamme toy hakai ya kajing sug but kajing at le kawai kat kum kamwan jamme mame ubatim barabasansha junom la junom Amen. kajing sugutrai kandon barabor renka but pim dap da kajing edu trai to ini inu makelia Kukunang Produle, Rikiki Poperte, Dusmosen Eyani, Kukunang Produle, Rikiki Poperte, Dusmosen Hakumi ukul lambaro jango belai. Hakumi ubakit na ka pop jang ka parte. So kita ke bala kacha ka jing kawai jango ukul lambaro. Bergerak menuju sebuah berdoa kunjungan. Dari orang negeri kami menjalankan sekian. Kamet pada senam jango Kris kendriang asya ka jingin bang juga. Duai jar argument siam joki nagabenta ka Jim Pensle
jung men siam bakui lempa ka jingwan jung Jesu ha ka communion men si bakui ni mani me namang jing don chame ha kane ge yo Christ bakui gila shimenda ha kane ge yo Christ bakui parni ge skem baka bor chame kala wan ya halo jungi halo ninga sen halur ka don or kamen siam jungi gila pidian ya me ko Jesu ha kane communion men siam gila trahi me na du ka don Pamendo pensula yaki daga bor jame kumba mela pensula yaki apostol bakoi jame daga bor balongi mater balongi sakhi daga jikshlo da umensiam bakoi agane ka si borom janga mate yas bakoi ye kar pahad me ko Jesu man kar do ya bar ki kon ki badon ka kartai mate yas ai dinani ya jinga ye jingar ku le baga jinga silent janga mate yas bakoi kam da me agane ka bor janga Pentecost Gila karpadre nado ka ganyo. Pamenam pensula yegi bay da umensiam bakoi. Penki yem ya ka borjun mensiam papojumi. Manginduk dap daga sab kapam. Balongi kastan ki bachana ki bakoi. Balongi saki ki bayen scam naga bedajame. Apadeng baro ki jinge jam. Kamda me agane ka borjun ka jimpa ki jingshitam. Penjana yegi ko Jesu. Penkoi yegi ko Jesu nagi pop ki sanchoni. Manginduk ya ki jingai ben kalaka babor. Painga shame ya da sumari ni pentoi penkia yeni nagi jimpa ki jingshitam pentangan ya bar ke bayam sosi namar ke jingla jo ke bayi to toin jogi menangai mensia mi ki bai men da ko Jesu ai ke nangio ya ke jingi ke jame ko Josu bakui dia silent daga men da jogi mangin dok lam ki ko ke bakui ko Jesu bayi kare la ka te jame han or ke ni kon bar ke bashmenda ya ke ne ka mas bakui menda ya ke jing karpan jungi baro ya ke jing to mo jungi baro ai ke nang ke basa iso ha ke terteng jame Jesu ka ko patrai men koi patrai hallelujah 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 hai bor ke Jesu hai bor ki bai ninda ki to de karpan ha kamar jame naga bor jagane ki yukeris bakoi naga bor jaga jinai ka ban koi naga ne ki yukeris bakoi ai ki ki kon baro ki nangya jintangen nangya jingkoi ki nangya jingya da jaga snamba kar dor jame yada bankar ko ya ki ka sen jagi yada bankar ko ya ka snamba ta jagi yada ya ka jilla jagi ya ka re jagi ya mar ki kon ke badan ka ya ka jindu ai ki jingar ko ya ki doctor ya ki nurse ki nangya ram jagi baro ya ki bishop ya ki
ye lindo ye rio ye rinia ye mar ye ripai ba ai ke nang ye jinga ke jingar ko menta ai bor ka trai lemba ke ke chana lemba ke ke jincham menta ka mas ai ke kon ba ora ke nang dap ta ke jinga ye menta ai ke nang ye jingar ko menta ai ke nang ye jingoi jingya menta hallelujah 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 ai bor ka trai ai bor ka trai ai bor ka trai pin kia ka trai ye da ka trai sumar ka trai hallelujah hallelujah tongin niya duwai ibu ya ke cintumu naga benda kasni burom pentecost ya ke kendai sni jangga cimpen krai kastan naga benda kasu inan duai ki prayer group par ya bawara ki kristan bakin ki im daga borjang men sim bakui koppa ai baka eucharis bangin lenium kenirap ingi bani iit markelian da kamensiam basmur da shisha kunda bahadin ka jingim shakri yame ka basaiso nginduk la banyolem ya ka jingi ba jingkamen jame habene ni panye kene daw Chris utrai jangin utrai undon ranka batpi go ya ka kli jampi kar phadi ka jingar ko lem ba ka jinga sai lem jang matias apostol to ubale upalang ya pi banyang scam ha ka numbering ki apostol pen karku karha ya pi lamba ki jingtawa badan buram jamo matias apostol bakoi to wen penris pa ya pi daga jingi kai barkan duksa jangi apostol bar hapo ke jingi da jangi wen pelong ya pi ki saki hakamat ki beri barra barkan jingar ku jango blai badan bor barra uppa barut kun badomen siam bakoi kan hiar hapi barkan sa bati juna ya lesut man penbana eka kubar baba janga jimi pa jango Chris aga daga jingim jampi hallelujah hallelujah Iso mayawe hallelujah hallelujah kupa jumi wa neng kalong kukui keteng jumi kawan kema jumi kalong kawan jumi hak kalong bawang tai mintai sembam jumi balang jumi batu mauni kerengkan jumi kumbai rima berbeza sendiri walau ni syai singkusar yang baik pelai dunia basmil amin kublai kumaria baca cingare utrai kumakala kuya kami tinggi balar kuya sab wajong kali Yesus kumaria kuya kami sampai tuan kita suri nopo kita berkorban sini amin kau dalam kau pada kuno simu kumbagalong menikam cinta berkorban nasional amin Insyim kanamba jiwai kanamba aspa saukusan kanamba aspa saukusan Joy.